Kaypiñam programa kichis Katikisakunaq rimaynin. Chaykina kastinqa turaykuna ñañaykuna kunanqa kasianchis 15 domingo 15 de junio hina kastinqa riki kunan p'unchawqa kasian fiesta de la Santísima Trinidad chaykina kastinqa hinallataq riki Dios ninchismanta mañayrukusunchis chaykina kastinqa programanchis ñawpaqman purinanpaq Padre Bernardino amahinachu ki qallarinanchispaq mañaychiwayku Anchamanas payaykuna panaykuna ñawpaqman ki programa catequistakuna purinanpaq tashkirinanpaq Espíritu Santo k'anchaykamunanchispaq llapachallanchis mañaykusunchis hina kaqtinqa ch'ullunchista sombrerunchista umanchimanta ch'ushtiykusunchis chirayku Diosninchikpaq qayllanninman churaykusunchis hinata nispa qollanan Dios Yaya Dios Churi Kaypiñam programa kichis Katikisakunaq rimaynin. Chaykina kastinqa turaykuna ñañaykuna kunanqa kasianchis 15 domingo 15 de junio hina kastinqa riki kunan p'unchawqa kasian fiesta de la Santísima Trinidad chaykina kastinqa hinallataq riki Dios ninchismanta mañayrukusunchis chaykina kastinqa programanchis ñawpaqman purinanpaq Padre Bernardino amahinachu ki qallarinanchispaq mañaychiwayku Anchamanas payaykuna panaykuna ñawpaqman ki programa catequistakuna purinanpaq tashkirinanpaq Espíritu Santo k'anchaykamunanchispaq llapachallanchis mañaykusunchis hina kaqtinqa ch'ullunchista sombrerunchista umanchimanta ch'ushtiykusunchis chirayku Diosninchikpaq qayllanninman churaykusunchis hinata nispa qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sotimpi hinataq kachun Jesús Señor bendito y alabado much'asqa yupaychasqa kachun qhapaq qollanan Santísimo Sacramento altarpi kaq Santísima Wiñay Virgen María Señoranchikpa qallar millay hucha kasqan ancha llumpaq concepcionninpas much'asqa yupaychasqa kachun Uskutimantawan nisunchis Señor bendito y alabado much'asqa yupaychasqa kachun qhapaq qollanan Santísimo Sacramento altarpi kaq Santísima Wiñay Virgen María Señoranchikpa qallar millar mana hucha ch'anqasqa ancha llumpaq concepcionninpipas much'asqa yupaychasqa kachun Señor bendito y alabado much'asqa yupaychasqa kachun qhapaq qollanan Santísimo Sacramento altarpi kaq Santísima Wiñay Virgen María Señoranchikpa qallar millar mana hucha ch'anqasqa ancha llumpaq concepcionninpipas much'asqa yupaychasqa kachun qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sotimpi hinataq kachun Jesús kusa turaykuna ñañaykuna chay hina kastinqa ari siempre kunan p'unchawqa riki kasianchis kay domingo de Santísima Trinidad anchita riki yuyarikunki iglesianchis ujupiqa chaymantapas imatawami ari kunanqa riki Día del Padre taytakunaq p'unchawni llapallan taytakunata napakunchis intero tiqsimuyunti hinallataq kikusqa llaqtanchispi maypiña chaypiña gaspaykichispas sumaqlla pasarukunkis kunan p'unchawqa Día del Padre chaymantapas riki wakinqa riki peregrinación del Señor de Coylluriti nisqaña puririapunchis ari tukuy sunquwanpuni puririsunchis chay hina kastinqa napaykuyninchis kachun añanchakuyninchis kachun llapallan wayraman wasi rimana radiokunaq chawpinta munayta wach'irimushayku puririmushayku Radio La Salle de Urubamba, Radio Inti Raimi, hinallataq Radio Usangate de Ocongate Tinque, hinallataq Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna de Cauri de Caucasca, Radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, Calca, Radio Municipal de Amparaes, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca. Hinallataq riki napaykusunchis kay Arquidiócesis del Cusco llapayan de Canaturanchikkunata
hinakajtenqa de Canatura de Anta, Acomayo, Calca, Paruro, Quispicanchi, Paucartambo, San Jerónimo Sagrario, San Antonio, Urubamba, Quebrada Honda. Conahuataque Casianchis, año jubileo 2025 e inicio del proceso sinodal en nuestra arquidiócesis. Chejina Gastianca Maimonaita, que puncho, domingo puncho, día del Señor, Hinayata, día de la Santísima Trinidad, Chemantari, día del Padre Conan Casianchis, Chejina Gastiancariki, Kunan kamanan sapelanchis chuki programanchis pikashanchis aswampski pikashanturanchis kunan hinayata Padre Bernardino Turpo Estrada, Padre napay kuinikita chiarichiki kay programanchis chaupinta. Feliz Día del Padre. Hatun bendición kachon llapakichishpaq waqikuna panaykuna paykunach erimshankichki programa radial katikistakuna rimeñi. Noqaykuqa waqmantañan chiriwan wayrawan parichaykushpayku kuta ramayku vuelta ramayku urqunta q'asantaraq muyu ramayku mana noqaykuqa chiritapish manchakuyku chiriki wayqaykuna panaykuna arin shwantaq makiykuwan churaykuyku hina qhipaman qhariki ch'ulluykuwan hinariki wayqaykuna panaykuna phaway llankunan qariki charamayku millitataq chiripish chirimushan ari wayqaykuna panaykuna alentap ishtukuna kachun chayta qariki unqurushpay khuyaytariki wiqñawaykiman tiramshan mariki chaypaq nuqanchis qariki wayqiy panay alentapunariki p'achakunanchikkan ashka p'achawan churakunanchikkan qariki hinakaqtin qariki wayqiykuna panaykuna chirimushanpash tutapsha qariki mashkariki ashka faraslawan pishaki churakuna kanman hinakaqtinqa kunan p'unchaw riki wayqiykuna panaykuna Santísima Trinidad nisqataq chaymanta riki Día del Padre, tercer domingo de mes de junio, claro que sí, ñaqmasiykuna riki waykin wayqpananchikkunaq seguramente kunan p'unchaw riki munayta riki wasinkupi riki waykurqunqaku vistamunqaku chawanku Cusco llaqtamanta riki pamandaraqshi maymantaraqshi wawakunaq siempre hatun munakuyniqpunataq kanku quwitacha wallpatacha sipinqaku imataraqchikunaqa riki ruwanqaku chinakay kawsaypitaqa riki childacha wañukushapish apakapusunchik riki panachay Rosita allin p'unchawllapish naykipaqpish kachun hinallataq wayqiy Valentín allin p'unchaw allin hamukuy kachun pish naykipaqpash. Gracias kachun Dios taytanchisman. Hinayata qankunaman suqaykuna panaykuna uyarimasqaykumanta qankunapaq hatun karanapay kachun kay munay p'unchaypi nuqanchis kashanchis kusirikushanchis taytanchispaq yuyarikushanchis Santísima Trinidadta hinayata papakuna taytakunaq p'unchayñanta nishikusikuykuni nuqanchikpaq iglesianchispi kashan chayanta munayta iglesianchis puririshanchis wayqikuna panaykuna qan domingo qan munaychata puririsharanchis kay Pentecostés chitañataq kunanqa Santísima Trinidad tañataq hina kaqtinqa wayqikuna panaykuna kunan qallarisunchikcha hermano Rosemary qallarichwayku Kusa Turay Valentín hinallataq Padre Bernardino ñapayrukuyninchis pues siempre kachun riki llapallan catequistanchikkunapaq porque kay programanchis kashan catequistakunaq rimayni hina kaqtinqa ari kunan p'unchawkuna imaymanakunata nuqanchis actividadeskunata ruwarisharanchis ari Kaina pasaq semana kamusiaranchis kay curso de formación haqay Colcha llaqtapi paykunapaqpas sumaq napayki kachun paykunapas sumaqta riki yacharishanku Dios ninchispa siminmanta chaymanta kasqan Padre tapukuyniku kasyan kunan semana kunariki kunan puririshanku kay peregrinación al Señor de Coylluriti manachu astawan nuqaykuta matipariwankiman imaynatan puririsaqku wakin chiraqmi paqarin lluqsirinqaku wakinqa día central llapaqña puririnqaku hayo chakiri nishpacharayki purisunchis seguramente ashtawanqa riki rimarimusunchis wayqikuna panaykuna historia del Señor de Coylluriti riki chaymantacha wayqiy Valentín rimarimusunman riwayqikuna panaykuna que año jubilar nisqapi nuqanchikqa riki año especial nisqa kashan riki que wata riki nuqanchik purinanchik kanqa riki puririshanchis wakin wayqpananchikkunaqa riki chayraq purinqaku riki nishan kunan domingo tarde nuqa luqsirus bueno kusa wayqiy panay allinmi ki puriyninchis
noqa nimakiman wayqiypanayki puriyñiki kachun iñiwanpuni que por estanchpe iñiq masiykuna ñawpaqtaqa siempre Santa Misamanpuni hayk'uy runa kachun Diosninchikmantapuni mañarukuna kachunpuni huk propósito nisqa iñiq masiykuna maypachachkanqa propósito nisqa noqanchikpi clara idea chayqa que puriyninchikpish mana yanqapaqchu kanqariki hinakatanqariki waykunapanaykuna noqanchik rikshanchik año jubilar nisqapriki y señor de Coyurite santuario kashanriki iñiq masiykuna que santuariota kanan respetuariki imina kay p'unchawpiriki Moisés nirqanriki quizás tayqa tierra santa nishpay ustaki ch'urdikshu achumunayki nishpayki nirqa Moisés tapiriki ninayawarymanta anchinata waykunapanaykuna siempre lugares santuario kanan lugar de respeto riki iñiq masiykuna chayrayku mañankutaqa llakikunariki ima hayk'a suceden ari kanriki llaqtanchikpiriki aniversario o fiesta patronal hinaqariki mesa tukuruqtinqariki bankakunata urquramunchiriki ninchiriki noqanki bankataqa donarani noqanki sillakunataqa donarani imapaq chay sillata chay sillapatakunapariki mayninkutaqariki machapushanchik ki sillapatakunapi mayninkutaqariki mikhunatapish mikhushanchik hich'ayshanchikpish chaymantata waqmanta templo chay Dios yupaychana wasiman kutirachinchiriki hinakaqtinqa iñiq masiykuna ari kananpuni respeto riki lugares santuarios nisqariki mana que santuario qariki bendikunapaqchu netaq negocio ruwanallapaqchu riki waykunapanaykuna ashwanpish riki haqay p'unchawkuna riki Diosninchikpiriki Dios yupaychana wasipiriki maypachach negociota ruwaranchikqa hasutawan suq q'ashpa runakunata qaraquramunriki anchinapash chakamanriki waykunapanaykuna mayninkutaqa riki caprichosamente riki inclusive persona católico kankipish iñiq runan kankipash mayninkutaqa riki mana punia como debe ser tacho que kawsayninchikpi ki'illinchikpi noqanchikpish riki qhawarinchik ashwanpish riki permitinchik imi manakunata riki waykunapanaykuna anchinakaqtinqa riki waykunapanaykuna kamañinchik Diosmantaya mañaykuna yuyayninchikta sunqunchikta k'anchayamunanchikpaq chiman hina Diospa munasqaman hina puririnanchikpaq tashkirinanchikpa Akusa Padre Bernardino ancha allimpuninchikkunapis kasyanchik hinaqariki Turay Valentín imatachu nirisunman kay acerca de la peregrinación del Señor de Coyuriti. Ari munaymi nishu kusikuypuntaqmi peregrinación puririq waykunapanaykuna nuqanchikpas manapas animakusharanchik chayqa kuna animayruksunchik porque día central kashan dishitraqa riki martestraq chayqa normalia ayparusunmanraq porque munay chapuntaqmi y nuqanchik iñiywan purinchik chayqa entendinchik allanta chayqa munay punima nishuta tusuqkunapas tusuq mana yanqa tusuyllachkullantaq chaypis munay taytanchispaq nuqanchik agradecikunchik vidanchikmanta kawsayninchikmanta kuyunchis kayqa chaki kashan kayqa kunkay takiyunkupas qullakuna munaychitama nuqaman nishtapuni gustawan porque chay qhapaq qullakunaq takisqan nishtapuni yaqsun yuyariyurimanpuni a ver hermano Rosmer yachankipas chay takichata qhapaq qullakunaq takisqanta takinkuniki nuqaman gustawan kaychu santo templo kaychu santo templo angelkunaq yupaychanan angelkunaq yupaychanan qolla kaspapas llamero kaspapas hay eso no munay chapuna chayqa chaya nuqanchis siempre animarikunanchis kaman huñulla kushkalla purirnanchispaq más que todo centrakunanchis qayne hora domingo padrinchis nawasharanchis aqnata Santa Misa picharik chayqa qhawarukusunmanchik huk rato pero Santa Misa lo primero no entonces anchata nuqanchis kunanpas personas chayqa misaman hayk'uyrusunchis monseñorpis rishanqapuni chayqa chaypi bendiciachikamusunchis confesaykamusunchis padrikunapas ashka kashanku chayqa confesarakamusunchis ya peregrino na jubilo watapi kashan chayqa indulgencia plenarietapas chashkiyakamusunchis munayta hina kaqtinqa entendimam anki comentarios anki namanta peregrinaqkunamanta wakin peregrinaqkuna kashanchispuni siempre mana nuqanchis aqna allinchata punichu purinchis iñiywan sino watallamantaña kutimushanchis mana iglesiaman hamushanchis anchapas siempre kananpuna nuqanchis
exigikunanchis que ininispeqa manan bastan mancho no kans peregrinas qalanchis ashwampas iglesiampi kashnanchis taytanchispaq señor taytanchis qayluriti bendecía manchis kutimunchis pero llank'ananchis iglesiampi kashnanchis imallatapis ruwashananchis confesakunanchis misamanpas rishananchis bautismo kasha imakunapas kashanpune siempre iglesiapi entonces anchikuntapas cumplishanapune kama mana bastan mancho no peregrinane todos los años cada año no si manda comparativo no ancha Chakiri Pablo Chacuna que suma kunanicha hay cruzuma Ari kusa Trey Valentín Bernardino Chakiri Pablo Chacuna 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 Anchamanas qaykuna panaykuna llapakishpaqpuni hatun karay napaykuychun sullk'apaq kuraqpaq pikunachu maykunachu domingo que programataqa mana kacharishpariki qankunaqa uyarimunkis kunan ratopaqqa riki Diospa seminñanchaykamun ari rimarimusunmi historia del Señor de Coyuriti pero aykuna panaykuna ñawpaqtaqa Diospa cimentaraq riki ñawinchamusunchis china qhipanmaña riki rimarimusunchis panachay roseta ashawan baliguyta manachayki manash ñawincharan paynkum ishñach qhillarukushankin personakipish Manam Padre no qillakuymanchu Dios ninchispa siminmantaqa willakuyta aswampas Espíritu Santo riqña Pentecostes qayna domingo aranchikchaqa kunanqa Espíritu Santo kallpachasqanchi nina yawraywan chay phukuywan riki nuqaykuqa riki astawan kallpanchakusunchis y hinakaqtinqa hakuya ñawinchasunchis Kay Valentín imasita Biblia que tan kuna ñawinchasunchis kuna ñawinchasunchis Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 12 hasta 15 Adelante panachay Rosita Kaymi Evangelio San Juanpa qillqasqan willarikuy Ampaq gloria kachun taytallay Askaraqmi qankunaman ninay kasyan
Chaywanpas kunanqa sasa entenderaqmi kasunkichisman. Diosqa chiqaq kayninta riqsichiq Santo Espíritu hamuspanmi ichaqa tukuy chiqaqkaqta yachachisunkichis. Manam payki killanmantachu rimanqa, aswanpas yayamanta tukuy ima uyarisqantan rimanqa. Hinaspan qhipaman imachus kanankuta willasunkichis. Paymi hatunchawanqa hinaspan ñuqaq nisqayta uyarispa qankunaman willasunkichis. Tukuy imapas yayaq kaqninqa ñuqaqmi, chaymi nirqaykichis. Ñuqaq nisqayta uyarispan qankunaman willasunkichis nispa. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Qampaq gloria kachun Apu Jesucristo. Kusa sumaqta Diosninchispa siminpas rimapaywanchis kunanki Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 12 hasta el 15. Masíkuna kunan puncho riki noqanchisqa Diospa seminta qawarimshanchis ñawinchamushanchis ima evangeliota ñawinchamushanchis Evangelio San Juan nisqatataq imanishpan hayk'anishpan willariwanchis Evangelio San Juan hinan riki haqay puncho Jesus qariq manara hanaq pachaman ucharipshash panirqan riki mana llipintaraqchu naykichis nishpa riki ashkaraq mininaykashan nishpa chaymantapish nillarqantaqmi riki may pachachus Espíritu hamunqa chayqa chiqaqmi chay Espíritu Santo kankunata riki ancharimusunkichis nishpa chaymantapish nirqallantaqmi riki wayqiykuna panaykuna que Espíritu Santo willasunkichis qankunaman riki ima hayk'a ruwanakichista nishpataq chirayku aliento erinkichis nishpa riki wayqiykuna panaykuna nirqan iñiq masiykuna ari chaytan riki Evangelio San Juan riki willarishawanchis kunan punchaw Santísima Trinidad nisqa riki wayqiykuna panaykuna hinakaqtinqa wayqiykuna panaykuna nisunmancha riki rimanchis riki Dios Yaya chaymantari Dios Churi, chaymantari Dios Espíritu. Dios Espíritu Santo. Wayqiykuna panaykuna ari kay kashqan sempaqnikunmi un solo Dios, tres personas divinas nishpa riki hukllawan Dios qariki wayqiykuna panaykuna iñiq masiykuna hinasha riki tapuykusunman iman kay Santísima Trinidad nisqa ñawpaqtaqa kay hatun yuyayniyuq umayuq runakunan explicayta munarqanku riki imapunish kay Santísima Trinidad chayta riknashi manan atirqankuchu iminashles explicarankupish riki hinash rikuq puncho irqicha riki pukllashasqa mayu patapi bueno pukllasharqa riki hayk'aqllapish wayqiy Valentin rirankichu playata manachu Ari padre rinrarnipuni. playapi hatun ashka unu riki chaymanta riki chay arenakuna hina riki chaypishaq irqicha pukllashasqa riki chay t'uqshata ruwarusqa riki hinashpa huknaqa tapusqa riki imapaqtiki t'uqshata ruwashanki nishpa chaymi riki irqi contestarqa nirqanki llipin unukunatan churawski t'uqman haykuchas nishpa hinashpa nirqa riki kay runaqa riki iminan kunan kay qucha unuta churawaqki t'uqchaman pukllasqaykiman manan allintachu yuyaykuyinki nishpa riki chaymi riki kay irqchaqa contestarqa riki qanmi chayqa kanki iminan kunan chaqaq Diostaqa umaykipi llipinta hap'awaq entendawaq nishpa riki pinkaran San Agustín ari wayqiykuna panaykuna nuqanchis runakanchis pikanchis ima limitado nisqa kay pachapi kanmanpascha runamasinchikkuna avión manejaq kay pachapi kanmanpascha runamasinchikkuna hatun uyayniq runakuna imina hatun uyayniqña kasunchipis iñiq masiykuna manasha nuqanchisqa
Dios necesita completamente tukuytaqa entendid atesun mancho. Valga las verdades añak masikuna mayin kotoqa qawarisqayman hina radio chawapenkunata hap'inakunchiriki mayin kotoqa internet chawapenta rikkuna riki el que menos riki Facebook kan riki personakips TikTok ñakan y manapascha personaki iñiqt'aqa católico mandachkanki imaninki que católico runakunata muchas veces ninki ay que machaq idolatra runakunaqa riki purishan santuario del Señor de el tema ignorantes nishpa riki personaki phiñakunki yachaqmi hinarqayki pero ayqiypanay iñiwan purinko personaki acaso Dios chukanki juzganakipaq mañinkutinqa nuqanchiki kawsay vida periki hap'inakuy periki hinan Diosta qatikuna haqaynatan Diosta qatikuna está bien wayqiypanay opinionniki pero kay kawsayninchikpiqa iminatach nuqanchik Diospa simin yachiwanchik hinamasuna purnanchik acaso Diospa simin ninchu runa masikita phiñakuyinki runa masikita juzganki nispachu allantiniki no juzgarás nispa niquyaykunapanaykuna Kireko y masikuna que fiesta de la Santísima Trinidad no canchista nuanchis o misterio temas. Mas misterio más no canchis pues hatun yeño hatun humano kaso manjepes no canchis idas para sumancho. Manas no canchis que causa vida peca o aikuna panaikuna completamente al 100% entiende su mancho Emas que Santísima Trinidad chita qaykuna panaykuna imina pisi yellanchiwancha iñaqmasiykunata ima hayqa atisqanchitapish rimarinchis chinakatanga riki wayqikuna panaykuna ñawpaqmanpas risun ñawpaqman tashkirisun panachay Rosita Diosipichan taktaña churayamusun Ti kaypiña kay sumaq Dios yupaychana takikuna Hayo Ay, hinagahtin kariki hinagdray ko niya kunari sumaktayan na kanchis kunang bunja kunariki kunang punji Christus riki kasi Dios de la Santísima Trinidad Dios yaya de churi de Espíritu Santo su tempenis pari munay kakita na kanchis viyarihanchis hinagahtin kari sum hasta umati pa rin nanchis pa hasta unchikinjer nanchis pa hinagdibig kunang punji riki na kanchis pa chitaya balik sims Padre Bernardino hasta ay kunang Dios ministro de Memchano. Gloria a Nara. Voy a tirar un tiempo de snack na prima Cosa! Yapamanta Hayo. que no kay gob sumakta ya kay prepara yung shake ko. Hayo nishpa. Turay Valentin ya listo niya gashenki. Purna pa. Listo niya no ako much lives hasta hawalya pinya ma. No ka please. Tunya gashanki. Ichaka no ka hasta santuario tapsrik chiaro niya. Ay, hinagahtin kariki turay ko ninyo ko na hari sumakta no kanchis
kunan punchaw kuna riki kunan punche justos riki casi en fiesta de la Santísima Trinidad riki Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempe nespa riki munayta chita nuqanchis yuyarishanchis chayhina kaqtinqa ari hasta mat'iparinanchispaq hasta ch'yancharinanchispaq ima yachachiykuykunan kunan punche riki nuqanchispaq chayta baliqsunchis Padre Bernardino hasta riki nuqanchista kallpanchawananchispaq Nuqllas nishta remayamshana Loro Genara Wayaqi Valentin personak ñatremami no puñuamsh puñurajimi runamasinchikkunata Ari Padre Nat Santísima Trinidad manta rimayta munayman kay misapi iminan kasqanmanta no misapiqa Santísima Trinidad kashanya may pachachus taytanchis Jesucristo urayamushan hanaq pachamanta ofrecikun payllataq Espíritu Santo ya actuashllantaq chipipas hinaspa chay t'antaqa taytanchis Jesucristo cuerponqa ofrecikushan yayaman entonces nuqanchasqa mana rikushanchis ñawinchiswan aqna kay ñawinchiswanqa y ashwanpas chaypiqa sucedishan Espíritu Santo actuashan anchita nuqanchaspas entendiyunanchis chaypitaqmi kashan angelkunapas chaypitaqmi kashan santokunapas Santa Misapiqa qayninpalla Padre nisharankiku cielo Santa Misaqa huk pisi cielo nisharankichu ima nisharanki Padre munaychata nisharanariki personak cielo man repuyta munankichu Ari Padre Misapkayta munankichu munani mayninkutaq aparikunkiriki puñi aysawan kumaynipiqa wakin mayninkutaqa haw nishpayki na qonqaychawkina chutaqachakushankiriki wichiyman urayman riki entonces aykuna panaykunaki Santa Misaqa kama imina hanaq pachapipish kashasum anchinasha y mesapitaq aburrikuwaqshaqa iminata kun hanaq pachapipish kawqarik aburrikuwaqshay hanaq pachapipish entonces mayninkutaqa mana pone valoranchis churiki iñaq masiykuna con tristeza niswanmanchariki más importanciata riki mayninkutaqa churanchis que cargurasqanchikkunata por encima no del Santísimo kuna panaykuna siempre kanan pone jerarquía riki que monakuyninchikpipish riki mana igualapunichu riki entonces kuna panaykuna chirayku riki wayqiy Valentin importante noqanchik riki purinchikpiqa ari que Santa Misaqa riki imina riki cielopipish kaysum anchinaña riki kama Ari Padre entonces anchitapuna nuqanchis entendenanchis llapan wayqiykuna panaykuna mana nuqanchis rishanchis Padre uyan qhawaqchu o runamasinchis qhawaqchu wakinkunaqa celular ninkuta aparakamusman contestaychanku mana chaykunaqa kananchu o sea qaykushanchis lugar santísimo maya nishu niswanpas wayqikuna panaykuna Dios paq cielonmanpas hayk'usuma aqnaya kashan entonces chirayku respeto kananpuni entonces chayta nispaya nillaymantaq Santísima Trinidadqa yachachiwallanchistaqmi nuqanchista kay familiapi hina kawsayta paykuna kinsantinkum maypipas kashankuna washaranchis padrinchis y chaqaypunin chay maypipas bautismupipas kasarakuypipas maypi imapiña rika Santísima Trinidadqa actuashanpuni kinsantin mana t'aqanakuy kanchu iminan kasarakuqpas kunan nishanchikya yaqsuna mana Santísima Trinidadta entendinkuchu runaqa porque nishuta nuqanchis kay pachallapi nuqanchis pinsanchis qhawrichya matrimoniopi qhawanchikya ishki runata pero en sí Diospaqqa hukllaña kashan huk cuerpollaña entonces aqnaya nuqanchis chaypi mana entendishanchischu Santísima Trinidadpas kinsa persona kashan pero huk Dioslla rik entonces nuqanchis umanchiktapas pampakunam takasunman mana entendenichkitaq iminataq pero kamar kinsataq pero huqllataq nispa pero ashwanpas wayqikuna panaykuna padrinchis nisqanhinapas mana kay umanchanchisman ñusqunchanchisman churaruyta atusunmanchu haqayniraq hatun karay Dios ninchista no Santísima Trinidad kay pacha kamariq taytanchaspas qhispichiwanchis cruz patapi churakuspa kunanpas kaq santuyachiwanchis sacramentokunaq chawpinta mana nuqanchis entenderushumanchu mana hanq'aranchisman nuqanchis kawiraychusunmanchu entonces chirayku siempre kampaniraqmi misterio nikun mana entendikuq kampaniraqqa pero ashwanpas iñinchis chirayku tutaymantapas ninchis Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sutinpi nispa
Los China, Welcona Panaigona, Anjimi, Kashan, importante no canchas Pachiraico, Ho familia Hina por enanches, Chidanis, Iglesias Pacas, Sinodalidad, Nespa, Ukushka por esunches, Piwampas Remaina Cospanespa, y Minas Santissima Trindahpas, Purishan, Agnato no canchas pas, Purisunman, Kushka, Remaina Cospans, Uyerina Cospans, Parlar Spans, Manas diálogo canca, Manas Remaina Cucanca, Anchipia discusión con Gashan, Chipia familia Kunaps, Fallechanches, o sea, familia kunaps, pareja kunaps, takanakushan, imanaktin, mana cancho rimainaku, mana canchi munainaku, mana chi cancho coñi, ¿no? Najala, caen el domingo la explicación Espíritu Santo mandaps ni namando. Entonces, anjimi, canan siempre, anki rimainaku, hablar y diálogo en castellano rimaibak. Entonces, chila tan yapay me engaran padre, con anka yapay son soh, kunataw. Arriba, lente, monayat nemen cree que eminata no canche entender soman que Santísima Trinidad nos catariki que causa y vida en chiman tereki waking waik padan shkunaka nya casado ni kan hay que otanya equivalente persona casado basenge. Chira me king sawat padre. King sota le rahma. Shpicha Chira lo kay te shengri nya purita tengi nyariki. Bueno nya chalo kashengi nyariki entonces nyak masikuna ari cuánta verdad hay con la panayicona Dios paseme en esta manjina pishrikim que casaraki pekariki warban karavanka hojlamanto con guriki mana ishkinya chkaponko hojlat kaponko chekariki kushka porenan coche Dios paseme en kaneriki Dios tañan kana kunata akaso ingichnaish pariki hinakaktan kariki inyak masikona mana pone chichkunta con que causa vida pe asham persona que ench manen kota kariki Ashon pesh imajay suceden Hojoronat genariki Kawapon gori casar son Guaremetapsh Jaretapsh Rikim Jireko Pashariki mana respetango Chumakapon Macharosh Mariki Iriapon Guacachipon Guaremetapsh Jaretapsh Anchinakuna que causa evidape pero sin embargo Gorik casar con Joca Hojmanto Korengriki Jimantanillas un mantriki que Santísima tenía Padre Hijo Espíritu Santo Kushkapone Kashan kumana akataka churik, chere kurushaguyush nispanate roset emanishpan. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo su tempi. Dios ya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo su tempi. Kins tantinko, kashan kurik mei piprik. Y gene tashan son mareki, pane roseta iminatan casado ronaguna con poring man. Mana persona claro casado chukenki. Pero sin embargo, en ese momento que Santísima Trinidad Javarish Pakusha Carrango y Minatangi Casa de Ronacona por Rango. Cosa Padre Bernardino Ari Casa de Ronaconaka Hoj Runapska Hoj Runalapska Shankoma Hoj Yuyapi Hoj Yank Elapi Apurinango, ¿no? Familia Onkuska. Sobre todo Purinan Kuriki Kushka. Kushka, ajá. Y cada Ameriki Camplaktanchkuna Pereki. Kakushilan shkunan iminacha kasara kongo chip un chakariki karan warman kushka por igrishinda shayqi badende por rengi manach Chichet mana entenderán entonces si casaracos hay ponche mana takanakuitum o sea akanachita munawan kucho nunca ruaita monsaran chilarop y mana ya o sea no tienes que separarte, mana cacharicuna que no se paga ni banco. Baño mam shkushkasna marin goriki. Ajá, serio. Kushka llamanta mi honko, hoj plato llamanta mi honko, kaskan kucharam mi honko, ¿no? Y chichariki kama riki casado runapaj kama, hoj chollaya munakui, hoj chollaya puripi y comunión escapiriki chiquin santinto que Santísima Trinidad y achosoma, amor, unidad y comunión escata. Y generalmente tariki que kushkapuri que causa vida no por ejemplo quinchi valente en coscupilan kama warment o con gatepkama che qariki mana alinchkamich mananya comunión piñachkama chegse no hagas nakushamam senanya kama entonces solution kama reklan kashaman coskuliakta pishaka ne marik warmi hampe al klaksonish shimash kipi way kushpa emilata roing nishpaprik entonces hay chakuna riki mañana kotaka kolqimashke periki qariki warment saqish periki hojwata ishkiwat emarre ponriki henash kotempo nambaja hojtaña taren riki sí campone González Cuna entonces
China kuna punchikuna pasashan haqay nata Maldonado pasayapunku padre más que todo kan chikukuna jovenkuna chandataq Juan rikurunchik yatqanaragapunku entonces imataq pasanchipi wawachaqa sufripun no wawacha Anchina riki entonces chirei riki casaras kaware waiqin pananchikuna kashanku siempre familia tengo una idea para shanku chakarek por nan rato le shanku manchicharek manapis siempre chepaq ponerek Dios nichpish bendiciones qankunata riki qankunareki kushkareki wichimampish oreymampish Kutram shay kunyanyari giripunay patamanchiaram shay kuichakari konak yachero sunchis imanakti minokans peregrinansi maray koniki señor de koyuritinis kasuchasqa astawan ariki yacharinanchispaq valikamiki padre Bernardino Willawayku Anchamanas waykuna panaykuna kunan puncha kariki domingo día del señor seguramente persona kriki por shankinya disipecha na wasima anamalak dato wakay charam shpaki nyapataka disnishman pone nyak masikon na gracias ta kusunchki kausay kwasnanchimanta watamang manapanya chak suncho sapan Dios yenchi yachaniki watata chakeri nishasonch icha alpakson kopinyan chakeri nishasonch mientras tanto kunan kariki kausaywanka por eso ya Dios nichimanta mañaykushpa imat qaykat eterno ki pacha pero igona panaykuna sapan Dios pe inilencia qoqeqqa tukullaniki orgulloso que tukullaniki imapski pacha peqa tukullaniki carro que panay roset tukullachu manachu tukurkullami ratchalla tukurkullami riki carro que igona panaykuna Chinakatan kariko ikuna panaykuna kunan kariki chakiri nishpata kariki position stakrishan shpriki nyakmasiykuna Remarewaichis nisharan panachan Rosetta historia del señor de Coyuritriki Pequi Valentín distrito Mawayane ima provincia Pentaricum Kispicanche padre caso Kispicanche riki ikuna panaykuna che pisriki kasqa Distrito Naranicho, comunidad Naranicho. Distrito Ningin padre. Manama distrito comunidad Mawayani Mawayaki Valendia. Yang kacho kongate provincia nakta oyerskan padre. Provincia. Kispicanchi. Distrito. Okongate. Comunidad Mawayani. Che pesrek jojo ronamasin tiakos konash
ki wawayuq kasqay qhari wawayuq kasqaniki iman sullk'aqapsa tingasqa Valentín Mariano. Marianito Maita. Marianito mayta riki hinashiki wayqintin rik kasqan kayguna qanash pariki senaq q'arachi prik imata mitsan panay Rosita Ubijata, estanchanku kasqa chipi. iman kay wawaq sutingasqa Marianito Maita. Marianito mayta riki imata ruwasqan wayqi Valentín Michisqa, compadre. Uywankuta. ima obviwankuta mitsanku Alpacakunata, ovejakunata michiranku chaypi, estanchankupi. Ari oveja mishkuna qaychanchariki campomanpana ovejata qatanaqanchariki hinaniki micharqan kuriki ovejankuta hinashpariki ñaqa masiykuna hinashariki ki Marianetjo wayqinqariki sulk'anta saqishpariki pasasqariki maytan pasaman kana wayqi Valentín Pasayan por Anguastachri. Mana, pasayan por ana mami mansote, o sea, ñata kuraqcha ñakaranchayqa ñariki warmayanan mashkhakuypi ña afanakusqa kara. warmetash mashakuyta munasharqariki chay sariki escapamos qariki hinariki Marianota maytata saqishpariki ay pobro iminaraq yarqaypi karaniki hinasha Marianota mayta qariki sapallanqasqariki chaymiriki huk chikuchariki munay p'aqu imachaq ihemurqaniki imatan chay chikuchawan wayqi Valentín Pukllesqa kungaran, padre. Pukllesqa. pukllasqan kuriki chaymantashiki ashkhashiki animalkuna mirayta qallarisqariki chay suq p'unchariki chay mawayan runaqariki chay uruqkunapariki animalenta chinkachish mashkasharan chaymantach qhawarimunqaranriki Marianota mayta huk niño yuraq wawawan puklasqantariki chaymiriki Marianota taytanmanqa willamurqanriki yaw wawaykiqa pukllashan huk irqwanman nispa chaysi Marianota taytanqariki phawayariki chaykinta alduman uqarish chiaruq senaq qaramanqariki chaypiriki manash waykusqankanchu animalkunapish ashtawan semirarusqariki hinashriki wayqiykuna panaykuna iminatkina animalkunari ashkaman mirashanish tapukurqanriki mana entenderqanchu riki hinatashaki Marianota wayqinqariki sapakuta ñariki acostumbrado chamañash tukusharanriki saqisqariki chay wayqi Valentín Marianito mayta qhakuyta munarqanchu ichik hinallachu kayara Hinallan kasqa, padre. mana qhijakamuyta munasqariki willaramusqanan taytayman nishpa riki mawayuta taramusqariki chisriki wayqinqariki allparamus ñanpariki Mariano mayta qariki maqashpi kutichamusqariki ama willakuyinkichu nishpariki chaymiriki mana willakurqanchu riki hinariki chay ki huk chikuchata amiguta rikuran chaywanriki hinasha wayqiykunapanaykunan ki chikuchawanqa Marianito maytaqa pukllakunaq chayriki chay chikuchaq p'achanqariki tantaykapsharañayki t'uqña kasharqanriki hinaqtin Pukllasqankuman hina, purisqankupi hina ña llikikapsharqañariki p'achacha chaymantariki chay Marianito maytaqa nisqa papay manachu amiguchaypa nanmi p'achacham tantarakapush manchu rantiranpankikuman nispa chaysiriki apayamusqa chay telataqa chayqa llaqtapi mashkhan taytanqariki sapanka llaqtakunapi mashkha y mana tarinchu y hina risqa haqay Juliaca ladotaraq riki tela mashkhaqpas mana qusqup tarisqachu pero ichaqa haypi nimusqaku riki manan kayqa común telachu aswanpas ki telataqa utilizanku solamente padrikuna obispokunalla nispa riki anchita riki qhawarispanku iminapi chay p'achallatari chay wawari utilizanmari hakuya risunchis nispa chay loma wichaytaqa wichasqaku riki llapan autoridadeskuna hinaspa chiynanku kashaqtiña chaypi riki rikurqaku chay qayta ichaqa riki chay niño Manuelito niño Jesús p'aqu umacha chikuchaqa qhipachallaman uqtayanku qhipachallaman muyuruspa kayrusqa y chaypi riki kapshasqa Señor Jesús ninchis riki yawar chakatasqa riki yawar hich'arikamshasqa kara mana chayllachu riki
yorak achashaka mankara monaitilacharayki entonces tariman bashan nishpa Mariana tuqtaytan qariki nerqanriki mana tarishpariki runakuna tapukuqtin nerqankurik catedral Cuscup obispolla chitaq hap'in nishpariki hinashpariki willaka muy parqukish manaqpatanki parkonga mullakuqtin qanerqankuriki pipash suaro con templo chi monaitilaknat orqurun chipun hapshango manishparik investigación verqankuriki nash runakunariki wabataqarik hap'ita munarqanqa mana hap'ichikurqanchik hinallataq sayki Mariana tumaytapishin wayqin ch'usaqman tukuranchi llakikuypi wañurapun mangaranriki waykuna panaykuna ari noqanchik que kawsaninchikpi siempre hatun iñininchik kanpuña que señor de Coyurite nisqapi señor de Coyurite Wayqi Valentín, ¿quién tiene más poder? ¿Señor de Coyurite o señor de Huanca? Igual ya pone un padre, señor de Coyurite. Y manakti en panache rositneko señor de Coyurite nishpa. Coyllurriti nispaniku imanaqtinchus coyllurriti no es quichua rimaypi kashanchay pero castellano siempre kashanman estrella de nieve nispa. Ajá. Wayqi Valentín, y manaktimi ni con señor de Coyurite nishpa. Chay manta pone chay lugar petak aparece un chay reiko, señor de Coyurite. Ah, Niki señor de Coyurite reikuchus Yosjaya o mantukushpa. Chaypi rijuri. Rijurer kanchi reikurik. Señor de Huanca. Huanca llaqtapi rijurin taytanchis. Que San Jerónimo ejere mancarancheri emanason manta. Señor de San Jerónimo nispa. Señor de San Jerónimo son manchariki. Claro, runa sotean San Jerónimo, pero no canchpa con angarek llaqta sotean iki. Ikap ejerero mancheri. Señor de Tika nispa. Entonces, cuando pone con la mañana kota kariki runa más en chico na mancheriki. Ay, kan kona ashkan Dios ne kichnish pariki. Okote ay Valentín Villasaki. Chinata no conarane. Bromieshpa, señor de Coyurite tiene más poder que señor de Huanca, ¿no? Chimantan que Peñaro Gongoreki y Minankama más poder no señor de Huanca más poder no hay con la panaicuna ari y echenanchis que Dios ya y Jerer Kaneki Wakin Yachtakunape Angimantan que señor de Huanca señor de Coyurite. Ay con la panaicuna no caña puchuqueiman chara capchen ora domingo necha vuelta ramsonchis curso apariccharan que decanatura de parurun sab konan aparicon decanatura sab panache rusatamay min aparicon ka min arikui Cosa Padre Bernardino ari kunan semana qariki aparikusian kay decanatura de Urubamba nisqapi maypi cuenca de Patacancha nisqapi maypi comunidad campesina de Qelqanqa comunidad de Qelqanqa piriki chaymaya noqanch sarisonchiriki viernes tarde man tanto reyko neñaykuna qallarinqa chaypaqa sumaq mink'asqaña kankichis llapan Willoq Patacancha Qelqanqa Yanamayo Romera llapaykichis qankunas rinaykichis riki ki mayman Qelqanqa comunidad man viernes tarde man tan qallarisonchis sábado isianiqtin y domingo tataq tukumpsunchis Kushkamp Unchau tukumpusonchis y chimiriki haykaqta nishankis kay 21 y 22 de junio nisqatariki 20 chakamaniki 20 viernes en la noche 20 viernes 20 tutata hinallataq 21 sábado puncha y 22 taqriki domingo puncha ukasha y chayta tukumpshallasun taqriki chaymaya llapanchis purisunchis kay decanatura de Urubamba sitaqchiriki pikunach maykunach purimita munanchis kay curso de catequisisma puririmuychis manchillapich manapash chayman purita atirinkichis pero ichaqariki waq provinciakunapi otras decanaturakunapi curso apakusian chayma puririsunchis chaymi k'akuy kashan y catequistakuna Turay Aparicio, Turay Sinforoso, Turay David qankuna sumaqta organizaykuychis nuqaykuqa chiyarimsaqkunriki asnullayku q'ipisqanriki sumaqta riki llapan imaymanakunata q'ipiykus paltaykus chiyamsisaqku chaypi ña tuparakamusunchis hinakaqtinqa tukyapunanchispaq Turay Valentín despediyakapuy kay programanchismanta. Gracias Dios ninchis mankachon gracias waykuna panaykuna uyarimasqaykumanta qankuna hatun karinapaychon munayta que semana kunapi purirukusunchis Dios nisma panik ashkakusons mañaykusun zapato de mandan huk domingo kamaña waykuna panaykuna llapallakis bahatun karinapaykachu Cosa hinakaqtinqa
no caps despidia caposa y padre ta último despidia caponca bendición ta chureva son somak triklian kananchisma y mapuri punanchispa. Chejina kahtenka ari no capas rikin rimapay moraikichis panaikichis Ñañaykichis Rosemary Santa Cruz Hanampa, catequista, que equipo de la escuela de catequesis pin no caikupas puririshayko. Chejina gaten qog domingo pin no cas tu paruxonchis, tinkuruxonchis sumahlia feliz día del padre Cacho, ya payan especialmente papito Mario Santa Cruz Wilca, hinayata Vicente Hanampa Huamán, antallachta pinapa irukuni feliz día del padre y feliz día de la Santísima Trinidad. Ok, Valentín más na pagin. Ari que con cara fiscando papaitaps papa oyerimasha pay qachqaqta oyerimun haqay pavo cartambo distrito Chalabamba comunidad Chalabamba altape Modesto Cruz Huamán persona hatun karana paykachun hineta soy group haqay oyerimasha pon pipes porque siempre oyerimun pone radio ausangata chawpi son quruchanta haqay okungate llaqtapi Julián Quispe kankunapaq hatun karana paykachun Dios taytanchis haminchasungis wayqkunapanaykuna papaykuna No capes na perukusariki papaita José Turpo Quispe hatun kare na paykikachun pues nakpapas feliz día del padre chinakastan waykuna panaykuna que programa katkisakuna remañan tukura kapuña no qaykukat domingo punchotaña ij ramsaqku vuelta ramsaqku a la misma hora en el mismo canal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Alim puncho kacho ayigona panayigona. Tu pan. Chakiri, Chakiri, Pablo Chacuna. Chakiri, Chakiri, Pablo Chacuna. Chakiri, Chakiri, Pablo Chacuna. Chakiri, Chakiri, Pablo Chacuna. Chakiri, Chakiri, Pablo Chacuna.